kikubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri ketenat korbar jela, uba lakmen remboy, hakasngi ublay, ulapan bana, baladap ban itu, ya kito kibadon keti, hakajing penpetay, ya ubom, IED hakan dailat. Une menteri ulaong bahak kapor kumban rewsidang janmet, jong kasngi ublay, kaladon kajing penpetay bom, IED hakan dailat. Nalo kata ulaong baladap ban itu, ya kibadon keti, balap tikana, baki pulit kinsayo ban kem ya kito baro kibadon keti hakan ikakam penpetay bom. Dalor kata ula penrem juru ya kajing penpetay bom ban ula kular baka sorkar han penne ya ka chongsuk chongsain. Kajing betay kabala sawa jam kalami nakithain kandailat hakajan mit jong kasngi ublay. Kam haden kadon kajing suba bakla bandai kajing betay jong ubom hajan jo kadukan di sya kabat tip kumka Delhi Mistan.